55 0551 6677 55 0551 6677 55 opeso kan bia na o kire wa adwen a akwanya no edem na ade nyina timi akonkan hello odishibeni Chile ka itemu ka tafiro ada osofo bajo ho ye nyamya do boko na me ho ni aja sisi nyamya do me yo figu ada bepem ne nsema ya kan osofo fa adwen chebe na enko why ba say yo ne di kan meka but then I'm but nka we man no then am what by election by election say MPB ni mpeso aso na oka ba bia no na my by election ya na Akuapem say ye ni bi hande I want me by election just say ya ma me na obedi o wa ha na ye be hu say ye wo ma me no ye ma me no ozo oni ni pe enum o se sia trewo o kan ko no ofi ti say ye ni na wa kan say how we by election you say wo ye na won ya na say man ye say wo hwe mra ni mu ye because say ye ni MP wa ha no say wo ye by election wa ha no ana na to fe din ye ni kan bia na wa na to fe din so ye brofo ni chi o say obi ko chi awa paka brofo no tia wa tro no radio station the brain ni pa the brain o kan say say admit that say new say na say onya we nso obi an correct say we ni but say wahanam adno we sure unim say azafo yes say twi ya ka say ye nkire wo school ye jai o ti ase obi tumika enye fadi agro yeah bo na e bo na fadi agro kra say twi ni ye jai kire o ti ase yeah ntino nso o ka brofo na uti be si ahwe sro na atwetwa wo betwe nso o kan so ni kurom ka say twi na nkasa akwa onte na Akropong shiram we DF president ni nsan adwuma no na ade na di wo enra no na Akropong shiram wa bye bye yo that's it DF panyin nsan adwuma na adedi ye enra 0551667755 0551667755 na ye na yatumi asore so na efiada na nwumre ebedi agrofia papa 0551667755 na fufu party no ba so na wo de ye kokrom ye hwe ne Amanfo edi tumu ema Okoman radio why ye hwe the man shall not live by bread alone and intino ye Okoman radio 97.1 1st October 2023 ibeshiamu e your shoe fabric enimu hodoma na fufu festival no yetumi ede eginam ni senti na se fufu no ye hwe wo ma enimu ye wo ma agidini e wo mu pa intino let them say a joint ba akopɛ ewo Amanfo ono so na say ye de no eba mu bi nti yaba aba obi aba ho man so intino let them say for no entwen na afi ye nkomranza hello hello odishebe ni o Oku Francis ni okay Lampard the boy okay wadaroma ye nkwe no that day Sami je fi kasama na pa me pena asem but na do kasama many day adin ti amekasa isi we limited registration obe fititu nyina wo ye no wo police station any ade ndi se machines ni enso kura na previous year no wo ye no say wo ye no pilot say Akuapem no ofia no be ya no ngaye owie no woko krea na woko no akwa ye nti obia obabia nya bi ye se wo fa craft gwangu ase moto na do baba obedi 20 cd abisia dozo asa dozo nso afa 10 cd odo obedi Akropong wedi obedi kama baba best no wo nyina esim enu ti hiti ndi ene me support to sabi dem fimu wo sanse no wo kan no papa afa ende me support wo pa because si wonye nyama yi onye fiance na wo aba na wo baba change temi nyama esa say pressure be to politicians in so to say politician na would niska would be ba asen ko fu efi mango asen kokomu ni obumu ni ade aba na je say we dey untimi ye den enwem ntia wode the support won say court no won tena asem no so no won kan yi na to say bi do mama so vice president come away vice president majo ose why former president good former president good yeah me ba the first say be a won in the party and I want support no and just say we born dia en fa the title na need em fa ma no say Lampard deficient mama clear that point no the first one support to be
Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana, ebi a won support no ana wonni MPP o address na ense wo say what the title be man sa de ne mum nya former president John Dramani Mahama, sitting president Ora Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, now the man say kama former president John Ajekum Kufuor. So what I say na aye kama fe say be con straight direct because Ora Mahama ana Ora Akufo-Addo Ora Kufuor yenya no ebusuam se ebusuam panyi a what dem be hwa hwa papa what dem be hwa hwa ho ani good former president John Dramani Mahama mo you say Marty who say time oil vice president Professor Moses Sumani so onko tell preliminary oni an sitting president what so no a formal investigation team see one investigating about the plane oil then okwakota aba no that is on anka say mu corruption na then e bon wono de da obedi president nso ye hu nyama oye a e de nyama ba hwe unye corruption anka untam $2 million in fa mobisi on fa nkoye estate obabi onye corrupted yeah okay onye corruptor anka ontam man ka onye corruption that means onye corruptor anka ontam $2 million in fa mobisi on fa nkoye estate na won ti scan in fa yen den endi what I say our evidence na ndeni na work ya wogusu twun a zazo gremi project na kachi gremi uzimfa project na kachi ya wotimi ye segleme project no wotimi ye ya akachi ya wogusu ya wo twun mansin se sika no se o diska mo bi na wentima mebu akonta on sika no a da se na oka nti onu nka se mo no ka corruption asema onhwe na echi ansa na wa de waka na wanhwe na echi no obeka na trasa debia or the confusion e bagana debi opeso de ntutu ebe nkentem intimi de mesreno so beka sa won a wotu fo no won tie ni nsem obeka yi ansa de ababeta bon because asem obeka bia no ekotia na ansa na wabeka obi de won kan odi wi ansa na wabeka obi de na intimi mesrena na mensa ba ko so america ne se won a won na mburu ma wokura rubber bag ne ade wodu obi dan atia na won agya wato wodu obi baabi na won atu aguo wodu baabi na wototo nyamego basa na ma buru no evi no yesre won ara wonya ina makuru muntaw na won so waka ho bi especially won a woton ade anu jufa no wasra won ara wonya ina kuru muntaw bedanse yo lampi yebeda wase papa etina na say na ye wo vo party no eso na lampard eba ni tinom yenwangum na yentie na afi yewie pa na yede nkabo no erone be so suntem be so enchia don't mind your wife don't mind your wife aye na yenchia risk destiny risk destiny okay Nana Addo Dankwa Akufo-Addo president no fast okay or and if you want abusuan fi nanim ho okay and no risk destiny okay and yura Charlie Sam so ton kunwa ho soro ho no mo okay go ni tino ayefa krom tini e ko ni Matthew etire na nchichemu na no say man shall not live by bread alone. And intino ye Okoman Radio 97.1 1st October 2023 ibeshiemu ewa ye shoe fabric enimu hodoma na fufu festival no yetumi de eginam ni senti na se fufu no ye hwe wo ma enimu ye wo ma agidini ewo mu pa intino let them say joint ba akopɛ ewo Amanfo ono so na say ye de no eba mu bi nti yaba abeto ye mamako one na tena nkonwa wo mo a eni omo fufu na ne ye ba ye wo mo yi jene wo mo yi mako eyi makwa aso dem correction ya tu wi a ewomo mu yi akese ene ewomo mu yi eye nketwa enti mama ko ya makwa abadeba Okoman Radio ne Okoman TV so me need the mama cause let them sing enti ne di mama cause let them say fati ya makwa ababa Okoman Radio ne Okoman ye mi sam say my crowd amayana Pachoyo ya ready let them say joints Amanfo New Road yeba fufu party de wuhia na wasanka Okoman yeba let them say mama cause joints yeba live mo be dem bi na mo be ya mayen yebe wo fufu ni ayen katenkwan ebunu abenkwan live soup nkwan bia bi yede ba live yo let them say joint na what you mo kan say omo ba life we enye dead kra na so bia atumi abem na de nyina atumi akọ enkan Okoman fufu party na unya ne wasanka Okoman fufu party na unya ne wasanka Okoman fufu party na unya ne wasanka enye no
eti Akomanfo party ne ohia ene wasanka na de nyina tumi akonkan ede ama wankasa enti ne ohia ne asanka no na ohia na de nyina tumi akonkan ede ama wo enti ye nyina ye hwehwem ewo ye fufu party na fufu festival no ase na yaji yeni sada ne de enye bete enti no yenko na Ibrahim so ene ne yere ne omuye maaye no yemfa ntum na fi nkabo no emra yenche yesoro adesa sa ready abedu mama frimpoma one papa Ibrahim omaso ha so de nam a ye de ye fufu ni nyina no ha ene wo mama frimpoma ye makwa baba Okoman radio ne Okoman TV so Yeja. enti Okoman fufu party Ne hia no wasanka. Okoman fufu party Ne hia no wasanka. Okoman fufu party Ne hia no wasanka. na ede na wo ye wo ha Metong nantwi nam aponche nam akokɔ nam biribia wohia bia metong bi wa ha. Nti won a ere ye fufu wo nyina mara menche mema won nam. Okoman fufu party Ne hia no wasanka. Okoman fufu party Ne hia no wasanka. Okoman fufu party Ne hia no wasanka. eba ne be hu wo Ame wa Amanfo Akuffo road no so. Me store ne the think home co-store madam ase. yes so ye da wase nti Okoman fufu party de ne ohia ene wasanka ela enti eno anu no na abrantie se mehwe mo efi ahafo emem star roy se mehwe mo efi ahafo emem mo ba djuma pa afena kase ne kra eba afena kase no eba anti Okoman fufu festival no ebetumi atofam ewoye shoe fabric animo ho 1st of October 2023 kwase da anopa na fufu yedi ni style biabi bright choba don't mind your wife obapa cuisine just say name them oforuwa choba mommy's joint let them say womunyi nada kambo mu a yede Okoman fufu festival no ede ebre Akuapem ni Ghana man Sunday 1st October sada no nya de so for meko asore Bible say munya yi na enya ya na enya kama ti na ye ba na de net me konkan ati mu ampese moto stand no hajiji no miema be kom ansa na nipa twa kontomoa 0246 875 0246 875 and 0549 012 454 0549 012 454 Okoman fufu festival osi ne ohia ene asa enka free ikudidi nipa pem enya bete nana adaroma yenkwe yo yekodi yebedi pa fufu ne de fufu hoi won odi ti gusu ma me kura medi fufu odi ti gusu ma me kura medi enti fufu nde me ma start ye here hellas na pon e be fa he ne pon e be fa don't mind your wife ye be ko don't mind your wife na fi yakopiem wo Victoria Street Victoria okay yanko Victoria Street mom ya yanko okay yanko do my wife ho no den na ho yanko do my wife den na ho Victoria Street be ko awia ana o chame menda ante na pe be ko do my wife okay na nyumre me nkwa makwa abramama nyumre me nkwa na ya abramama den aduan na oye omutuo ene ya wada ene okay benku kokonte obeya nkrofo ne di ni bia na woto kokonte ni wi a wonto nam no mutuo akutu and I don't my wife also fufu ne fonkwa akokonsa nkrakra Victoria Street so oye aduane kama ya wani di akokonsa ho pa akokwa na makasa mani je ho mani je ho papa cuisine the same thing papa do ye also ye bibia bi papa no matter is opposite alive filling station chen ho no mo ana omutu yo abusia ma yemfa nkai bo imro na hwene so na bomodin na tu ho anamo na ebeboa yen na aboa won so yie papa ebia na wonim na opese wo sidan obehia animdifo a obetimi adi wanim na wo sidan na ma na ayefe ukita sika ebia daji ni ho
wo asase no wo uni asase no kra no a obetumi aboa ma wanya asase no na wo asi dan a efe a ahonka wom de amawo atenase ebi wo nso kra no a na wasi dan na du baabi uduye no sika ni ho biom untumi nto aso niam aye basa ukoko hu ofra construction and real estate a wo betumi aboa wo na oflafo no nia wo ye de boa abibiman no kware ni anoodin na sadia wo abegye okuapemamu na wore boa nkrofo uhu dan bia efe na ahomka wo mu a oflafo nsa no me na me ka kire wo ya de papa enti se o wankasa nso na oresinia edan no na se wonya niam bia obetimi de aboa ohia niam bia obetimi aboa all size of iron rods and cement no different ahoro bia wo bia obetimi aton ama wo de supply be bia wo pesa wo de ko bia nso wo be kwa koja o kama wo blocks a ye de sidan size bia bi hollow blocks concrete blocks 6 inches 5 inches wo ni nyina bi a wo betimi e de supply be bia ese wo de konso wo de be kwa ama na ye fe size of plywood wo bi e wo ho wo bi bia bi se o pese ebia ukodwiri wasase so na ade na obehia caterpillar na ode akwakoya no so wo haibi obetimi haibi ama trucks a yade twi anwen ni ade wo bi uhia bi de akoy duma bi a obetimi de ama ebo bi a uhia se chippings se de yade taredan ho se ne yade ya bibia no wo ni nyina bi so ewo ho afei so anwea se ode be ye filling se ode be ye mortar na se ode be plaster bibia bi ani nyina no woye general construction de won na obetumi de wani ato won so offer construction and real estate won na wotusa anamo me pacho wo amonochrome Akuapem eho na head office na nkasa wo na obosomase Akuapem wo ho wasanso wo koforedua a hwehwe won a wonsa abeka won dikan frɛ won 0552 957 198 and I say 0594 635 656 ofre won so a onsa ebeka won nkomo bia eho hia no obetumi ne won adi no kama yeah enka se ensuo keke ka se vena water vena water ye ensuo a empanyini asone so ade du papa bi ade agum na wo mahwe na ade nyina atumi akonkan kama enti se bia busuani wankasa wo pensuo anom a ensuo abudwu nsuo ebesiesi Akoman nipadua nyina ensuo doctor for nurses pilot MPs nyina agya to amonom eno ane vena water anopa wi anwumre obia enum bi na de apomuden pa ena vena water de abudwu nsuo papa eno no yo yenko sikasemu na enemre ya wi asa ya din ne ade no adwumakuo ya from quick credit for onwa ya de se wode wo ho asiko no wode sika butuo asiwo a se sika no eno na wode ebo amanfo nyina na wode aye nti se opesika bi na wode ahye odwatire mu na wode adidwa na se wode aye bibi woni ama bi akapot wo hia sika na wode akwakoyi a wobetumi aboa no aye ni nyina ama we ne de nokware wonje koratra bia wonfa bibia nsi enamu ansa na wode ama na wo hia eye wo Ghana card yesi yenkoye bia amanfo mpeso obeye kona koya wo Ghana card ukita Ghana card nko ade a eno ane bibia sika bia wo hia bia no wode bema mfentum no so ye kakra bi ketua bi na na wankasa wo ne won digua wani ebeje epacho from 0302 200 390 and I say 0596 920 833 ofre won awon sabeka won sika no kasie bia ohia bia wode bema won yeah na pa yanko monke na ye monke no adwumaku a omoton homa homa papa mo frɛ be ma kwan omekɔ mo anim afi we omekɔ class 6 omekɔ class 5 omekɔ form 1 omekɔ form 2 omekɔ form 3 omohia homa papa ne de baby eton no monke books and stationery monke books and stationery womo Akropong-Akuapem ha ya old court na obehunu wono mo or say your number one stop shop for all your textbooks
and Monkey books and stationery one more price no about film ye beating the cracker I'm not to me about film and it's more than that the copy one Monkey na to me talk your books no afe yan and I see publishers in na Ghana publisher bia unim no send your trouble could be no Monkey for ne or more anem for it books no dia ye tron ne how matching anopa na become Monkey for ono mo ensa ye gitum se adesua de fapem ahyase kurade ma odesani bia enti ye homa no so ye yisu se ne be odesani bia betumi ato bia no achi no ye wo books edema basic senior high and afi ankra bia level bia no ye bi ede amount stationaries pen pencils erasers calculators A4 sheet notepad notebooks exercise books ni nyina ye gibre ye ton we ya share hono wholesale and retail to me adwuma me no kasa die promotion Monkey books and stationery at the promotion chinchirenche at the team so 1st September and ya sha ase ye be 30th November 2023 and ye be the promo no etwagu Monkey books and stationery promo and etwagu sa no what book and adibia esefata ahia o Monkey a ye bete so ama afi ye be chaw ade ye betumi achaw atade betumi achaw a school bag betumi achaw pen pencil woti ye ya goi bida so na etumi ede achaw Monkey ewo Akropong-Akuapem adjacent old court ewo ana wonom ebutu bibia na betumi afre 0551 829 365 0551 829 365 and after 0550 60 96 56 and 0207 225048 Monkey dear ye gidi se odise ne bia kosuko ye ntie book no yamano aye fofofo yo oka afiase ere hawo kana in fact etete o papa akwaye se obaya wawar na ne subanye obetete sa wa na obeja no enti we se oka no ere tete na ere hawo a me pa ocho metumi agina meboso akanfo adwuma a wofre no SB Anointed Automobile Services ade amount na se adwuma ye wa hotoso e wo nso se eba ne car ho eniama de a wo bo ho modern papa automatic transmission repair auto electrical works biara engine overhauling automator repairing automatic transmission programming ni nyina wo ye control board programming air condition vehicle diagnose oil changing and engine checking ni nyina no wo bo ho modern papa wo yade na ka bia anso a wo de beba no wo ho nim dia wo betimi aye ede amount enye say bia wo specialize o ka ba ko pe ho adwuma na ye company nti no wo specialist ni bebre e wo ka bia ho ka bia specialist e wo a wo betimi akọ no akọboa e wo ebrew CAC Asoredan no ho ebrew Christ Apostolic Asoredan no ho ho a ene wo wone won ehye wo nti udu ho pe obehu won akira kwan e wo ho me pa chaw obetumi afro kra se o ka na etimi wo ba bia be fro na won aba be to kra de abesi adwuma mu no aye ho adwuma e de amount no manini 0558 476 979 and I say 0241 992 490 ofra won a on sabeka won komo bia nso wo ho no wone obedi ne kama nana yo be so akona minua baba akọ edi ne birthday ono ewo Love Way City Chapel ono wo Love Way City Chapel Love Way City Chapel odina woda enti man happy birthday pa wow man happy birthday kese pa na nyame nshira no Love Way for so nyame nshira wo prophet dan aboa ene ne yire ne busuafo ni nyina no nyame nshira wo me say program bi beba so 17th Love Way say MP Nation papa no to worship bebrebe no ono na ebeba enti minchia
Prof Dan Aboa and ebusuafo nya wo Love City Chapel on betemenka on be hu me say dwumade no kwanya me adoma no wa na beko oh ye beko akota wo achi na ya aboa wo jana pai mi chamo e ma yenu aba no so awoda papa age gracefully sabre dia na say se nkra bi ho no mo a na ye fantom e enkrampo de sisi said ya kwabu mu na ya unity ase dwumadi bia enhye da ne o michia ebru jase hemia ebru jase hemia sojani no so onim no won ana yo ya ebru jase hemia sojani no na ne hene jase hene ebru jase hene konkonso jase hene wo hu no nansen da bio ba wo bia chia no nti nyame adoma ochena meko nkran na yakọ ebru jase hemia eho na yakọ akọboa na di ni dwumade bi nti yo chia abusuafo nyina na me adon ase joda na yebehia won yebehia joda na dwumade na joda no bi a shase okay medase menua je nase na msano pay no you can say beko don't mind your wife yo enti enche omu nyina bass basem obi ade are ready abramama are ready abramama no emienu bo aseto ewo ho na Akuffo road ha ho na fi ana me se yo mo asore dan from pomanso ne kru so mo ton eye off house yamade na ntwinam ne yamade no and mama karo so pamade na oton ne ma and Gideon electrical so na mama konso ewo ho and afi don't mind your wife obapa cuisine muka omunyina ho no mo bia ya kama it Pentecost hono mo na don't mind your wife wono opposite no ye gobe and auntie Anita so chemu hono mo na dey net ye gia mo akosu ansa no so hu na che but likely say bia akosu be hu me ne akosu likely akosu ansa no na che na Mario we na ama mama mini na ma o asiche no wanfa ma menim se wa sorry o se den okay yo ede na ya de besia na ade nya twa konka sta akosu akwasi bia na ne ba akwasi e wa monokrom water west ho sports no so beba no bia ba sports no won kasa nkire bra staff no serious woman wani ya de no won pa mu nka nkire ba jana na psika no menyi bi ntime ha me na me Ghana kwa ya show mama ni ji agi no eno am toto papa me ni ji agi no ya nko anka sai sika dom ya Amanfo de ko akwa Cameroon akwa say ni say won konko say e Cameroon de ahwa Cameroon de wanti betumi akobi ene de enwa Cameroon de ha ya betumi afaka akọ na but sika wode be ko no ubehwe ne na sika na ja Ghana de na nanti beda wase e da nyanso ho ase nyame adoma be se de ahia bio na mo nondubo a na kwa me amponsa di one na pamfo no ebeba na de nyatwa konkan ever blazing the ICT specialist WO1 Zikibi na otwe edigu emfidie mu a ye de newspaper no nyina ebremo one Mayweather K Brown omunya tachiri ana fi ever blazing sister Odamia so anopema unse waba kama and for him Esther and university near osua social politics na politics then university one of fit no osua no level 200 no wabeko on so ha and McFadden omunya boy majumadi ne koso donzi no munyina da munyina se Owura Gideon Kwame Edi general manager aja Okorye Sigibi munyina Nyankopon hya no ntene emfancham na mom yembo bi na yenkoye nim edamase yembo bibia ha bio emra Okoman Ediokro enson achieve ba ko so Okoman radio and afi Okoman TV eni ebuja for say dia to munyina manim na say amansa nyina di ho dance no say nyame adoma on the 1st of October 2023 adenya betumi akonkan ede ama yenum say fufu festival no e betumi abaso sa no a empanyifo say ni onimuto no na ede ni gina eye kyerempo ano enti no eba fufu wa Ghana ha de a ofu achi no me hu ni oho bio enti eyo oforuwa enso nyame ye choba ana yene no adi eye ahyiamu yi santi no yehwe ahomboaso sene etie edemba eye Okoman fufu festival no ase enso nyame ye mo akwaba meje oso na adwuma mu ti say nyame adom on the 1st of October 2023 Okoman fufu festival no eba so mahomboa no eti say
ya bua ya hu kra sie de dada ye twɛn adɔfo ne wɔn afie kyirikyiri ne ade nyinaa bɛba ɛsɛ ofolu ade obia nim sɛ di odwura a oforo soro ha de a ɛyɛ ensu nyame ye twɔba ye kwa akopue mu wɔ Okoman FM ye sra adɔfo a wɔakyi ahemfo ministers obia tutu ne ka na wɔntu mirika na wɔmra ne ye nyinaa ye hyia mu wɔ Okoman na ye ni fufu festival no ye hwɛ ɛbɛyɛ sɛ ne da bia ɔyɛ na na sɛ sakra kakra bɛbam bibe wura mu na afia ti jakra wɔn ankasa wɔba wɔbɛwu yɛ de nneɛma difference bɛwurawura mu ɛnam no de ahoro bebie ne awo ba ha wɔhu bi odurada no wɔbɛhu bi wɔ Okoman hɔnom ti yɛsra obiara fɛ ne gye na wɔmra ne yɛnka mom na ɛnyɛ fɛ yo yɛbɛda wase bebree ɛm sɛ so nyame yɛ ɛyɛ mame ofo ɛna mate ne nka no ne mama no so ɛwɔ ha no nti no yɛn sɛ ahoboa no so ɛte sɛn ɛwɔ ɛha no nti no ɛmbɔtɔ momra wohwɛ ha no mu a ha na fufuo yi yɛbɔ no tintintim saa setup no nyinaa no ɛbɛkɔ so ɛwɔ yɛ Okoman fufuo festival no ase fufuo festival no ɛho nyegye ho no mpanyinfoɔ sɛ nsuo bɛtɔ a mframa di kan Okoman fufuo festival Okoman fufuo festival Okoman fufuo festival ɛnyɛ no Abusuafo ma munyina kwa bieba Okoman radio 97.1 and for Okoman TV. Send you the two wiase nyina anim say nyame adomo on the 1st of October 2023. Ojada kweseda anopa no wotwe. Fufuo festival ebetumi aba so. Na no kwasem se fufuo no ye pe wo mo anim wo ma kasa wo te waduro kasa so a omutumi etina fe kontomo a wo so etimi twa enti no na ye frɛ wo mo a ebetumi aboa mommy's joint one of the joints oba Akropong na obodin a obi anim eboaseto newly open next eno so ho ana fe Akuffo road abramama wagye ba bia afa ne senti na hu hia se ye fufuo festival na ye de mommy's joint eka ho abramama na ye de no eka ho enti ne sabre ya boy pin mommy's joint na fe ye ne so eni komo ye hwa ahoboa no se ne ati akwafa mommy ye mo akwa baba Okoman radio na fe Okoman TV eso mejemusuyo nyame adoma 1st of October 2023 shoe fabric anim ho no Okoman fufuo festival no ebeba so wa ho bo etisen madam ase pa Okoman fo nyame nhira mo se motimi afa adwene se mutimi de fufu festival ereba so odwura yi mu madam nyina ase na emu nsuro kura na me ya adoma ahoboa na ya boa ya ho papa momis na kasa yi mu nsuro ya boa ya ho asie mu bodidi afele ankasa enu na wasanka nti ye hiamu fiti adu kuro mu enkran bebia ye gina mu amudidi wo momis wa brama ma ho bua soto ese mako bue new branch wo ho eye Akuffo da Amanfo ɛhɔ nso me gyina so wɔ ɛwɔ Amanfo kwanso nti ehia mu nyina mommra na yenyi yani odwada kosida no yɛ start F8 anopa 8 a ye gyina mu agye so mabrɛ amkɔ akoda ansa na obi atimi kɔ ne fie gyina mu nti ehia mommra mmodidi na momfele pa Okoman yɛ da masenya me nhyiram sɛ na bɛyɛ obi a benya ne obedi yakra yɛ makɔ baba Okoman radio 97.1 na fi Okoman TV eso madam ase bajo ne frɛ Patrick friend David. Okay. David, ma hu se wuta ba hanu wo ba fufuo denti na wo ba. Patrick kokontenti na we ba. Abeti. Na Okoman radio ye ko shoe fabric na ko fufuo free. Uji mu ana se. Me jampa me ba pa. Oh, send mommy e kai de. Mommy wo ba na hanu ma na dian ye de ye. Onya awblasen so ma. Nti se mommy ko de yin se be di na chi akọ obi. Rasta e be na so papa ye ba so no. Mommy ne ba brante ba ko prof oyobia obre ne ho ase bo adwuma papa doctor say David ono no owo ni papa ne owo radio pa ne na doctor no ho na fe manyo no so e ho no mu a o nyina aboa e ma ye mommy's joint ni joint yi etumi jan na so papa ntu hwa mommy o hwa ensan wodo 4 cousins no mu ni ade